Perezida Volodymyr Zelensky byongeye kumukomerana nyuma y'amakimbirane n'umuyobozi w'ingabo mu gihugu cya Ukraine Valery Zurchin. Igitangazamakuru Belarus Departize kiratangaza ko hagati ya Perezida Volodymyr Zelensky n'umuyobozi w'ingabo umwe ashobora guhita yegura. Ku rundi ruhande ibitangazamakuru byo mu Burusiya biravuga ko Perezida Volodymyr Zelensky afite ubwoba nyuma y'amakuru akomeye yamaze gutahurwa n'igisirikare ku migambi mibisha ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Perezida Volodymyr Zelensky. Ubwoba bukaba ari bwose nyuma y'uko umuyobozi w'ingabo mu gihugu cya Ukraine Valery Zurchin avumbuye amabanga akomeye hagati ya Perezida Volodymyr Zelensky na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abaturage b'igihugu cya Ukraine bakomeje kugaragaza ko bashyigikiye General Valery Zurchin. Ibitangazamakuru by'uburengerazuba biravuga ko General Zurchin yavuze ko Perezida Volodymyr Zelensky afite ubwoba nyuma yo kutumvikana n'igisirikare ku migambi mibisha ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umuryango wa NATO ku butaka bwa Ukraine. Perezida Volodymyr Zelensky akaba ashobora guhita yegura, Valery Zurchin agahita ayobora igihugu cya Ukraine. Ku rundi ruhande abakomando b'Uburusiya baburijemo igitero gikomeye cyari gikozwe n'abasirikare ba Ukraine ubwo bageragezaga kwinjira mu mujyi wa Nikolaev wigaruriwe n'igisirikare cy'Uburusiya mu cyumweru gishize. Minisitiri w'umutekano mu gihugu cy'Uburusiya aravuga ko raporo yahawe na General Kadyrov yavugaga ko abasirikare ba Ukraine bagerageje kwinjira muri Nikolaev bagahangana bikomeye n'igisirikare cy'Uburusiya. Abasirikare ba Ukraine bagerageje kwinjira mu mujyi wa Kharkiv bafite intwaro zikomeye za machine gun ndetse n'ibimodoka birasa ibisasu bya rokete, gusa bagwa muri ambushi y'igisirikare cy'Uburusiya. Umuyobozi w'amatsinda y'abakomando b'Uburusiya bataye mu gaco abasirikare ba Ukraine yabasabye kurambika intwaro hasi ubundi bakishyira mu maboko y'igisirikare cy'Uburusiya. Abakomando ba Ukraine basuzuguye itegeko ry'umuyobozi w'ingabo z'Uburusiya batangira kurasana bikomeye n'ingabo za Perezida Vladimir Putin. Igisirikare cy'Uburusiya cyari cyiteguye cyabamishije mu rufaya rw'amasasu. Bamwe mu bakomando ba Ukraine barambika intwaro hasi bamanika amaboko ubundi bafatwa mpiri n'igisirikare cy'Uburusiya. Abasirikare ba Ukraine bagera muri 20 bahise bahapfira ndetse n'imodoka z'intambara zigera kuri 5 zirasandazwa. Ku rundi ruhande muri Zaporozhia igisirikare cy'Uburusiya cyatsandaje M777. Minisitiri w'umutekano mu gihugu cy'Uburusiya aratangaza ko muri Zaporozhia mu mirwano ikomeye yahuje igisirikare cy'Uburusiya ndetse n'igisirikare cya Ukraine abakomando b'Uburusiya barashe misile karahabutaka kuri M777. Itsinda ry'abakomando bagira kuri 12 bakoresha iki kimodoka cy'intambara kirasa ibisasu bya rokete bakahasiga ubuzima. Igor Konashenkov akomeza avuga ko iki kimodoka cy'intambara cya M777 cyakozwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyasandarijwe muri Zaporozhia hafi y'uruganda rwa nucleaire. Igor Konashenkov akomeza avuga ko igisirikare cy'Uburusiya cyakoze ibitero 17 mu gace ka Zaporizhia konyine. Igisirikare cy'Uburusiya kirwanira mu kirere gikoresheje kajugujugu y'intambara cyashenye bikomeye inzu y'ibanga yaribitswemo intwaro za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Igor Konashenkov yatangaje ko igisirikare cy'Uburusiya cyari gifite amakuru akomeye avuga ko ibitwaro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika harimo ubwirinzi bwa misile bwa S-300 byari bimaze gushyirwa mu nzu y'ibanga muri Zaporizhia, agace kari kuberamo imirwano ikomeye hagati y'igisirikare cy'Uburusiya ndetse n'abasirikare ba Ukraine bari gufashwa n'igisirikare cy'Uburengerazuba. Kajugujugu y'intambara yo mu bwoko bwa Apache ikahagabaho igitero gikomeye. Kuri page ya mbere y'igitangazamakuru Belarus Departize hari indi nkuru ikomeye ivuga ko brigade ya 44 mu gisirikare cya Ukraine yagabwe igitero gikomeye n'igisirikare cy'Uburusiya gikoresheje indege z'intambara za MiG-35. Iki gitero kikaba cyasandaje zimwe mu ntwaro zikomeye za Leta Zunze Ubumwe za Amerika harimo ibimodoka by'intambara bya Hamas ndetse na M777. Igor Konashenkov akomeza atangaza ko igisirikare cy'Uburusiya cyakoze igitero gikomeye kuri brigade ya 44 nyuma yuko igisirikare cya Ukraine cyari kimaze kurasa misile zigera kuri 18 mu gace ka Kherson mu gitero gitunguranye cy'indege ya MiG-35 igasandaza ibitwaro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika byari biri mu kigo cya gisirikare kigize brigade ya 44 mu gisirikare cya Ukraine. Ku rundi ruhande muri Donetsk itsinda ry'abakomando ba Ukraine bahuye n'uruva gusenya ubwo bisangaga mu minwa y'imbunda y'abakomando b'Uburusiya babategereje ubundi bakabamishaho urusasu. Agace kari kuyoborwa n'itsinda ryigenga ry'abakomando b'Uburusiya bazwi nka Wagner Group barashe bikomeye ku matsinda y'abasirikare ba Ukraine. Amatsinda nagizwe n'abasirikare 68 benshi bishwe abandi barakomereka ku buryo bukabije. Mu murwa mukuru Kiev hari ubwoba bukomeye nyuma y'uko Perezida Volodymyr Zelensky n'umuyobozi w'ingabo Valery Zurchin bagiranye amakimbirane akomeye. Hakaba hari ubwoba ko abakomando ba Ukraine bashobora guhita bakora igitero gikomeye cyo gufata Perezida Volodymyr Zelensky. Abasirikare b'Abongereza bashinzwe kurinda umujyi wa Kiev ndetse bategura umutekano wa Perezida Volodymyr Zelensky bakaba baryamiye amajanja aho bakomeje gushyigikira uruhande rwa Perezida Volodymyr Zelensky mu gihe abandi basirikare bo ku rwego rwo hejuru
bashyigikiye General Zurchin. Abakomando ba Ukraine bakaba bamaze gucikamo ibice. Abashyigikiye Perezida Volodymyr Zelensky bakaba bakomeje gutana mu mitwe n'abashyigikiye General Zurchin, bashinja Perezida Volodymyr Zelensky ubugambanyi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje gutegura ibikorwa by'umwijima ku butaka bwa Ukraine no gukoresha igisirikare cya Ukraine kigakomeza guhangana n'Uburusiya. Ibi byose General Zurchin akaba ashaka kubihagarika. Abakomando b'Uburusiya barwanira ku butaka bakoze igitero gikomeye hafi y'ingoro ya Perezida Volodymyr Zelensky. Ibitangazamakuru by'imbere mu gihugu mu murwa mukuru Kiev biratangaza ko abasirikare barindaga Perezida Volodymyr Zelensky abagera muri 18 bahasize ubuzima. Iki gitero cyakangaranyije bikomeye abasirikare b'Abongereza bashinzwe gutegura umutekano wa Perezida Volodymyr Zelensky ubwo batungurwaga n'igisirikare cy'Uburusiya kikabamishaho urufaya rw'amabombe. Abagera muri 18 bashinzwe umutekano wa Perezida Volodymyr Zelensky bagahita bahasiga ubuzima. Belarus Departi ziravuga ko igisirikare cy'Uburusiya cyakoze igitero cyoroheje hafi y'ingoro ya Perezida Volodymyr Zelensky mu rwego rwo kureba ubushobozi bw'umutekano ndetse n'imbaraga z'igisirikare cy'Ubwongereza gikomeje kurinda Perezida Volodymyr Zelensky ubwo bari bitwaje imodoka z'intambara z'umutamenwa bakagaba igitero cyamaze igihe gito ariko kigasiga gikoza akazi gakomeye imbere y'ingoro ya Perezida Volodymyr Zelensky. Ibi bikaba byongeye kwereka Abongereza bashinzwe umutekano wa Perezida Volodymyr Zelensky ko bafite byinshi byo gukora imbere y'igisirikare cy'Uburusiya gifite amayira ahambaye ku kibuga cy'imirwano. Ni mu gihe ku rundi ruhande igitangazamakuru Belarus Departi kivuga ko igisirikare cy'Uburusiya mu mujyi wa Kharkiv cyamaze kwakira abasirikare barenga 400 ba Ukraine bitandukanyije n'ubutegetsi bw'igitugu bwa Perezida Volodymyr Zelensky bagahitamo kurwana ku ruhande rw'igisirikare cy'Uburusiya. Bakaba batangaje ko bafite inyota yo gusohora abagambanyi mu murwa mukuru Kiev ndetse no gufasha igisirikare cya nyakubahwa Perezida Vladimir Putin kwirukana inkozi z'ibibi z'uburengerazuba zikomeje kubashora mu ntambara. Ni mu gihe kandi mu nkuru zibanze iki gitangazamakuru Belarus Departi cyari kimaze gutangaza ko abajenerali 27 n'abakomando bayoboye mu murwa mukuru Kiev bose bamaze gutera umugongo Perezida Volodymyr Zelensky bamushinja ubugambanyi n'Abanyamerika, bagahitamo kwiyunga ku gisirikare cya Perezida Vladimir Putin bagafatanya gusohora abagambanyi ndetse no kwirukana inkozi z'ibibi ku butaka bwa Ukraine. Nyakubahwa Perezida Vladimir Putin yamaze gushimangira ko igisirikare cy'Uburusiya kigomba guhita kirangiza ibikorwa byihariye bya gisirikare ubwo yatangazaga intwaro nshya ndetse n'umubare munini w'abakomando b'Abarusiya bagomba kwinjira ku kibuga cy'imirwano. Amashusho ya satelite yagaragajwe n'ibitangazamakuru by'uburengerazuba byerekanaga umubare munini w'abakomando ba Perezida Vladimir Putin bambuka bava mu ntara ya Crimea binjira mu mujyi wa Kherson. Aya mashusho yongeye kugaragaza gari ya moshi itwaye ibimodoka by'intambara. Ibi byose bikaba biherekeje abakomando bagiye kwinjira ku kibuga cy'imirwano bagahita binyunga ku bakomando b'Uburusiya bamaze kugota Kiev mu mpande zose z'umujyi. Ku rundi ruhande kandi hari amakuru avuga ko ibihugu bya NATO byatangiye kurambirwa Perezida Volodymyr Zelensky nyuma yo gutsindwa gukomeye n'igisirikare cy'Uburusiya. Chancelier w'Ubudage akaba yamaze gutangaza ko igihugu cye kidashobora kongera kohereza intwaro ku butaka bwa Ukraine